tu di pakaborolan puang kuresumanga maling kinasi pasitamu sule ulendui acara umpama tanna pena lan channel YouTube IKB Bahasa Toraya. La dirangi tu kadanda puang lan teatu tu temo lan misa tema pa anandungan ia mutunakua pak kaborona Indo. Dolo jamaito la dibasa la dinandungan tu kadanda puang tapalako pak tunduan ta mas sambayang. Tontonkan ni rampo unangkaran Korean sumanga mati kalemi puang belanda pak tunduan mi angke ma di nomok sitampu sule ulendui acara umpama tanna pena kikamali tukadami laki rangi o puang indemokan ni saka mukan nila urang itu kadami denopa kuasa pena masa lo mitula untun duikan ni lansang ana puang ki puang Yesus kiram pamati kalemi. Amin. Syulu tu di pakaboro lan puang ia tu Pak Basanta dipilih lamai 2 Samuel 20 misa angka misa saya lako 10 apa ia tunas dipilih lamai angka mapes 10 kadana puang na kuah na alami rispa tu sanpin karung na sambuan ni kalena da buntu batu randuk dia mai bunga na pedale sisikan saya lakona tok doin na uran domai langi di ben misa tema pa anandungan tunakwa pak kaboro na Indo. Syulu tu di pakaboro lang puang umbai tak na di pemarangatongan tu disangaris palang surak madatu tae na ditandai belanda tae na katandan apa den misa penggauran kiang gak tumangkan apa gau rispa ya terispa binti ayah ia memisa gundi na sau na dadian ni tu armoni sola mefi boset ia tidak 2 anak na dadian rispa lan bilangan pitu anak na Saul tuna patei to Gibeon tuna toke do buntu lan sura amadatu tae na disalurundun umba na kuwa agan naulai indirispa apa ya to na ditoke motu anak na do buntu na alami rispa tu samping karung na sambuan ni kalena do buntu na mamba do karung iya to iya ke sai tu urang tontong turispa jo inanna tae na sa abiangan ni rispa tu batang rabuk anakna naran dan manuk-manuk kello sia olo-olo marira kebongi da kampai rispa tu batang rabuk anakna belan na lendu na pakaboro ulendui ulelian dia na rispa kampai batang rabuk anakna kello kebongi umbagi tika akan kumua inang susi moto tu umbana ko pak kaboro na Indo lendu pakaboro anak-anakna. Syulu tu di pakaboro lang puang ulendui ulelen na rispa ditandai tu patunna pak kaboro na Indo kumua inang lendu ya kapuan na lako anak-anakna mendari pekutana kumua ta ingaran siapa rakah kumua lendu duka kena pakaboro ambe sia Indo ta landuka pa anandungan kumua diangga sia dikasiri sia morakatu padan tatolino tunakampasan ki puang sisolanki den no pa ia teme pak kaboro na Indo padan tatolino ondong pi puang tontong la dikilalai. Amin. Ta masambayang o puang tontongkan ini pak kaboro la ulingkan ni indi katuanki susi mo tukadan mi tumangkat kirangi umbano ka tu pak kaboro na Indo pak kaboro na padangki maarupa tau tutontong bang kisa adingan lante katuan pampato to makan ni puang ang kitontong duka bang si pak kaboro susi kamu tumangka pak kaboro kani katuanki si taruna kisorong mati kalemi lan Kristus Yesus kirampo mas sambayang. Amin.
suluk sola nasan kuda semangat atau kasih tambuan ta ulen di acara pematan na pena tonton di pakilala ki anta tonton undukungi inde channel YouTube. Nah sakerangan-rangan na tahu tun tandai sakerangan-rangan na duka tu kapal tongananta langan puang. Salamat sola nasan puang undrondongki.